Ikaze rero mwese kuri M24 TV, reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV rero mu makuru yacu ya buri munsi tuba twagutegurira. Hanyuma rero ngo bamwita Major Mudatiru wayoboraga rero ingabo za Kayumba. Uyu mugabo nawe rero ngo yabaye nka Sankara, ubwo rero yageraga mu rukiko aremera amanika amaboko ku byaha byose akurikiranyweho. Rero aravuga ati ngewe ndatsinzwe. Ngira ngo rero no imanza zimaze iminsi zirimo ziraburanishwa mu rukiko rwa gisirikare hariya rero i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali ku bijyanye rero n'abagera kuri 25 bivugwa ko rero ari abarwanyi ba RNC bafatiwe rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero uwo bivuga ko wari umuyobozi wabo cyangwa se wari ubayoboye akaba rero yemeye amanika amaboko. Ibi ngibi rero bije bikurikira impaka ndende zagiye zivugwa ko boss wabo cyangwa se umuyobozi wabo wabatumye rero ubwo navuga ku ruhande rwa Kayumba Nyamwasa ngo yaba yarabihakanye. Hanyuma rero nabo bakabona ko nta kindi bakirwanira ku bijyanye rero na Major Mudatiru. Hanyuma rero aremera amanika amaboko. Hanyuma rero yamanitse amaboko mu rubanza, akaba rero hari byongeye kuza nkugezaho byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye rero n'uburyo yemeye ibyaha ndetse yemera no kumanika amaboko ndetse anabisabira imbabazi. Muri iyi nkuru na guteguriye M24 TV rero tuba twaguteguriye amakuru menshi abagezweho. Rero icyo ugomba gukora rero no kuba wakora subscribe, ikindi kandi rero ukaba wananyeganyeza akazogera, hanyuma rero ukajya ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Ndashimira rero buri wese uba wagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka, baba rero baduhaye ibitekerezo byabo bigiye bitandukanye. Ndabashimira cyane kandi rero na buri muntu wari wese uba wakoze kuri subscribe ndetse akananyeganyeza akazogera. Namwe rero ndabashimiye, muri abantu uba agaciro kuri M24 TV. Mudari ntabwo twaba duhari. Niyo mpamvu rero ibyo mukeneye byose, amakuru yose mukeneye mugomba kuyasanga hano rero kuri channel yacu ya M24 TV. N'amakuru mubona rero gatanu kuri gatanu. Nyuma rero yo kuba mwakoze ibyo mba namaze kugenda ngarukaho haruguru n'amasegonda make, nyuma twaza turambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni mujye kure rero, iyi ni M24 TV, mwese bahaye ikaze. Uyu mugabo rero Major Mudatiru wari uyoboye rero ingabo za Kayumba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma rero yo kubona ko ibyaha aregwa nta hazabicikira rwose, ari ibyaha biremereye cyane, akaba yemeye ibyaha byose aregwa ndetse anabisabira imbabazi. Rero nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru Rushyashya agenda bigaruka ku bijyanye rero n'urubanza. Major Mudatiru rero uregwa kuba mu mutwe wa P5 uhuriwemo rero n'amashyaka agera kuri 5 yose, akaba ari amashyaka arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Akaba rero ngo yemeye ibyaha byo kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho, anabisabira imbabazi. Byose rero akaba yagiye abyemera. Kuri uyu wa gatanu rero ku itariki 18 Ukwakira 2019 rero Mudatiru na bagenzi be bageze imbere y'urukiko baburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Bakomeje rero kuburana. Urubanza rero rwatangiye kuburanishwa muri uku kwezi kugeza na n'ubu ngubu rero bakaba bagikomeza kwitaba ku bijyanye rero n'ifungurwa ry'agateganyo. Ikindi kandi rero n'urubanza rwagiye rugaragaramo impaka ndende, rimwe na rimwe rero ugasanga ababurana ntawe ubahagarariye mu mategeko bafite, bakavuga ko rero bataburana nta muntu bahagarariye mu mategeko. Ikindi kandi bakavuga ko nta bushobozi bafite bwo kuba bakwishyurira ababahagararira mu mategeko, rero bigateza ikibazo. Rimwe na rimwe ugasanga rero n'urubanza bararusubitse. Gusa rero kuri wa gatanu ubwo urubanza rwari rwasubukuwe, Mudatiru yemewe ibyaha aregwa byose, ariko avuga ko umugambi washiriye mu nzira, kuko ntabwo igikorwa umutwe wabo warushyize imbere cyabaye. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo agenda agaruka mu magambo yagize ati rero navuga ko mbisabira imbabazi. Maître rero Paola umwunganira rero yavuze ko ashyigikiye ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bigaragaza ko rero Mudatiru ibyaha aregwa abyemera, kuba rero nta rindi perereza bukenewe kuko ibyo bufite ari we wabibubwiye. Asaba ko rero habaho icyo yise procedures accélérées
cyangwa se procedure accélérée ku buryo rero bahita baburana mu mizi bidasabye ko abanza gufungwa by'agateganyo. Gusa rero ubushinjacyaha bwavuze ko amategeko agena ko iburanisha rikora. Abandi rero baregwa bemeraga ko bagiye muri P5 bashutswe, kuko rero bamwe bavuga ko rero bagiye muri Kongo bijejwe imirimo itandukanye irimo ubushoferi, ubuvuzi, gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Shobora rero namwe ibitekerezo byanyu mukatubwira uko mwumva inkuru ndetse n'aba bantu bamwe bagenda batanga ku byabajyanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse mukatubwira niba mwumva rero bahabwa imbabazi. Ubwo rero bashakaga guhungabanya umutekano w'igihugu, ariko rero rimwe na rimwe usanga hari abajyanwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe n'amategeko, hakaba hari n'abajyanwa ku ngufu rimwe na rimwe rero batanabishaka, ariko bagasanga nta kindi kintu bakora. Gusa rero rimwe urukiko rwigeze kuvuga ko rero ubonye utabashije kuba wakora ikintu nk'icyo cyo kuba wagambanira igihugu cyawe, washaka uburyo ubwo ari bwo bwose utoroka. Ibyo ngibyo rero akaba aribyo bakomeje kugenda agarukaho. Umudatero rero muri iyi minsi uri no kugendera ku mbago kubera ko akaguru rwose karamanitse ndetse karimo n'ibyuma, nyuma rero yo gukomereka ku bijyanye rero n'izi inyeshyamba ubwo rero zavaga hafi y'umupaka w'u Burundi zerekeza ku mupaka wa Uganda, nk'uko rero bari babitegetswe na Kayumba Nyamwasa. Ku bijyanye rero n'ubufasha bagombaga guhabwa mu gihugu cya Uganda, mu gihe babonaga ko rero mu gihugu hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi nta bufasha bakihabona, hanyuma rero baza kuba bavishwaho urufaya rw'amasasu n'ingabo rero za FARDC. Abo bose bafatwa mbere rero Mudatiro nawe aza gukomerekera muri ibyo bitero rero ingabo za FARDC zagabye rero kuri iyi mitwe y'inyeshyamba, cyane cyane kuri abangaba rero bo muri P5 cyangwa se bo muri RNC bafashwe rero uko ari 25. Sibyo rero Mudatiro wemeye icyaha akanagisabira imbabazi. Abandi rero bavuga ko bagiye bashutswe, ikindi kandi bakavuga ko rero bajyanwe bagiye babibeshya ko bagiye kubashakira imirimo. Mudatiro rero yavuze ko nta muntu n'umwe akeneye kuzikorera ku mutwe we, kubera ko rero ngo ibyo buri muntu uwo ari we wese ashinjwa ari uruhare rwe, kuba rero yakwemera ibyaha bye. Akavuga ko rero nta muntu n'umwe ukwiye kuvuga ko rero aba bantu bose ari we ubafite mu biganza. Ngira ngo rero uyu Mudatiro yagiye muri RNC cyane cyane rero aciye mu gihugu cya Uganda, akaba rero ariho yinjiriye muri RNC nyuma yo guhamagarwa rero bakamurokirita umwe rero mu bantu bari bafite ubunararibonye, hanyuma bamushinga ibijyanye no kuyobora ingabo za RNC. Hari nabwo rero bazaga gufatwa rero ku bijyanye n'izi nyeshyamba cyangwa se ku bijyanye n'aba basirikare ba RNC, ariko ubwo bari mu butabera bari kuburanishwa rero ku byaha bakurikiranyweho rero bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize hari umugabo rero umwe mu babaye muri RNC ugeze rero kugaruka kuri Kayumba Nyamwasa, avuga ko rero ari umuntu w'ikigwari cyane kuba yarihakanye abasirikare be, mu gihe rero n'abandi nka ba Jean Paul Turayishimye bo muri RNC bagiye bavuga ko rero aba basirikare atari ababo. Ariko ikindi kandi rero hakamenyekana amakuru y'uko bagiye bakubufasha rimwe na rimwe rero ku bijyanye n'aba basirikare, ubwo rero bakekaga ko bashobora kuba bafatwa, hanyuma rero bakakubufasha indi mitwe yitwaje intwaro rero ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko rero abo batse ubufasha bagiye bavamo. Hanyuma rero bakavuga ko rero Kayumba Nyamwasa ari umuntu rero w'ikigwari cyane mu kuba yakwihakana abasirikare be rero, nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Uwitwa rero Rudasingwa ugeze rero kuba muri RNC avuga ko rero mu mahame rero y'abasirikare cyangwa se mu mahame y'umuntu uwo ari we wese rero wabayeho umusirikare, burya kirazira kwihakana mugenzi wawe. Ibyo rero akaba ari byo bakomeje kugenda batangaza. Hanyuma rero uwunganira Mudatiro we akaba yasabye urukiko ko rero hahita habaho ubushinjacyaha cyangwa se hakabaho ibijyanye n'iburanisha, mu gihe rero nta rindi perereza ryaba rikozwe, cyangwa se akavuga ko rero bidasabwa ko yabanza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, nk'uko rero we akomeza kugenda abivugaho. Bita Maître Paola akaba rero ari we wunganira uyu mugabo Mudatiro Major rero wafatiwe hamwe rero n'abasirikare bagera kuri 25.
reka rero mwese mbashimira mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza inkuru zacu kuri M24 TV nakagaruka ko rukomeza ukore subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera hanyuma rero uje ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Mwese rero muhawe ikaze no muzindi nkuru turimo turagenda tubategurira, ariko rero nanabifuriza abatangiye weekend kugira weekend nziza ndetse no gusoza icyumweru neza mu mahoro kuri buri muntu wari wese rero ushoje iki cyumweru ari muzima kandi ibikorwa bye byose bikaba byaragenze neza. Ntabwo rero nabura gushimira aba baduhaye umwanya wabo bakadukurikirana gatanu kuri gatanu bagakurikirana inkuru zacu. Mwese rero ndabashimira cyane, muri abantu b'abagabo kandi muri abantu b'agaciro kuri M24 TV. Niyo mpamvu rero amakuru yose mugomba kujya muyakurikira hano ndetse mukanamenya byinshi bigiye bitandukanye rero ku bijyanye n'amakuru tuba twabateguriye. Mudateri yasabye imbabazi arazihabwa, imbere rero akaba aribyo mukwiye gutegereza ndetse mukazanamenya no mu zindi nkuru turimo turagenda tubategurira kuri channel yacu. Reka rero mbashimire, bifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza. Iyi ni M24 TV, inkuru zacu nakagaruka.